Abdikerim Muratov, Çocuk Keser, Angeme. Çaş taraşxana деген жазуысы өчөйін деп қалған, тақтайларының жарымы чиреп өзі бір жағына оп тұрған, ечі еске ұсқы қайчы ұстара, аларды құрчыта тұрған қайыштарға жанадағы ұрсыған майда нәрселерге толған, анча-мұнча атыр ұпасы бар. Бұл ескі будкадан шығып бара жатып, анын ескі есі ушул будкасындай бір топқа барып қалған сақалчан неме артына бір қылчайды да, четтері қарала-турала болып кеткен күзгінің арқасына қолын салып, ал жақтан не ағачылып жарымы түгенген арақын алып шықты. Алып шықты да, советтен қалған қырылу стаканға толтыра қойып, білінер-білінбес қалтыраған қолдары менен осына жақындатып барғанан чымырқанып тартып жіберді. Тартып жіберді да, арағынан бошыған стаканға чорғыдан су ағызып қойып, артынан шимірді. Шимірді да, ечі өрттеніп, ичегілері құрылдап, көзіне ысық жашалып, аз мастырды да. Анан будкасының жарығын да өчірішті ұнатып, таза ауаға шыққысы келді. Таза ауаға шықты да, көп ары-барбай арақтың шетіне құлады. Азанчы чаштырачқананың жанынан өтіп баратып, анын свет күйіп тұрғанына бағам салды. Саарылап, қороз қиқырары менен мечітке барып азан айту бұл кишинин адаты. Мисирден жоғырқы дини билим алып келген азанчы ушул мәртәмда 15 жылдан берки ишин аткармакка шашылбай келе жатып, арық бойында жатқан адамды көріп қалдық шейт. Bir алдын қарбаластап қорқып та кетті. Алласы оозуна келіп келме келтірүүгө үлгүрдү. Мас экен деди анан. Жанынан өтө берди. Арық бойында жатқан адамдан азанчы жийиркенип, анын бір нерсесі ақ чапанына жұғып, андан селдесіне өті тұрғандай шашып баратты. О, бір кезде арықта жатқан адам менен азанчыда кездешкен. Анда арықта жатқан адам атағы таш жарған устеле. Чочок кесчү. Жаз келіп, балдардың еті жібігенде ушул чаштырачқана анда жаңы күркіреп тұрған вағы райондың бардық айылдарынан баламды сүннетке отырғызат елем. Женімді алалдап беріңіз, олымды мұсылман қылып қойыңыз. Хой, ғырымдатат елем, деген таклиптер менен танышта бей танышта адамдар үзілбей келіп кетіп тұрча. Ал учурда гәп қайтармай жоқ. Чочок кесер наштарын жанға салып, кебезин, киезин, спиртин даярдап алып, қамышын қамдап жөніп қалат. Хой, керең, уста, керең, деп барған жерлер ызаттап тосып алып, тонын кигізеп түйінін түйіп беріп, қолынан келгендер 5-10 сомында ябай устанын зоболасын көтөрчү. Ананчы, хей, анда хирургтар жоқ. Районда чочок кесер жалғыз уста ушул эле. Қолы жеңіл, барыбыз ушул кишинин колунан чыкканбыз деп калышчу. Райондун эркек таналары. Кайда барса, ой келең, кайда барса төргө чыгың. Ошол киши ушул арык боюнда чаңга оонап денеси муздап баратат. Жанагы азанчынын ата-энеси балага зар болуп 5 жылдай жүрүшүп, перзенттин айынан оту өчө жаздар кезде келинге кимдир бирөөлөр шыбырап, ырымдалган баланын чочок этин жесең, ал жагы эми Алладан го, бирок ушинтип балалуу болгондор бар экен дегеннен эркеги устаны бир жума ээрчип жүрүп, сүннөткө отурган баланын жумшак этинен экини кыйла адамдан кийин кезеги жеткенде эптеп устага хакелеп, жакелеп жүрүп алып келген. Ошону жегендин демиби, же Кудайдан болдубу, соңку жыл эле келентин боюна бүтүп, кийин ушул бала азыркы ушул жерден өткөн азанчы төрөлгөн. Жашынан молдолукка окуп, аалымат алып эми минтип кырааты жамаатка жагып азан айтууга өтүп кетти. Мечит жактан азан угулганда намазга кечиккен дагы 5-6 киши арыкта жаткандын жанынан өтүп баратып, тегиге жалт-жалт карап, бирок ар кимиси көрбөмүш болуп жолун улай берди. Багымдатка даарат алып бараткан булардын баарын тең ушул уста алалдеген.
Korkup turgan, ыйлап atkan, apalary appak şeýşekli töşek salyp sazdap turgan balanın üstüne usta gireri menen al jerge jaryktan kirgendey başka bir jylylyk, süýkümtülük ornap galçy. Bul ustanın başkaça bir jyldız bar deşçi. Ay baldardy mer çöwü menen bagyndyryp alat deşçi. Uşul ustany bizge bergen Allaha razыбыз deşçi. Uştapda uşul jerden ötüp baratkandardyň barynyň teň atanesi oşentişken. Gana balam, çoçany görüp bir maylap koyalyçy, dep baştaçy usta sözün. Hanan çinele mayın alıp çygyp, balanın çoçogun maylap, jumşak etin başkaça bir jagymdy kalap terisi kızyganda kiçine kımçıp turup, kolun spirt dep juwup anan kurç ustara menen bir tartıp koyçy. Bal tartın bilgeni bilet, bilbegeni apası bergen oyuncukları galaksyp jata beret. Usta bolsa kurmuşusun güýgüzüp, kançygyp atkan jerge akyryn basyp koýat. Oşonda gana, musulman boluşuň menen, jigit boluşuň menen, halal danışyň menen dep tugandary balaga akçasyn da, tapkan taşkanyny da götürüp gelişet. Ustaga bolsa aldyna aş üstüne ton tartylat. Andan ary usta eşikde gezeri kütüp turgan dagy bir başka balanın atasyny erçip gidet. Oşentip usta gelgen ayıldagy 3-5 ýaşdagy baldar japır sünötkö oturguzylyp jatyp kalat. Baldar bir-birinden "Seni kim oturguzgan?" dep suraşat. Symyk menen "Palança usta" deşet. Biziň ustanyň adyny aýtyp. Sagır baldardan atası alys saparga gitkenlerinin öýüne özele girip barıp, hayırdın şartı bolsa baldarın alaldap çıkıp gidet, şartı bolbasa özü menen erçitip ketip, öýüne alıp barıp musulman kılıp jönötüp ýet. Oşol baldar, azırkı çoň kişiler mına ustanın janынан topdoşup namazga ötüp baradat. Dağı törtöýe ketip atat. Eki ata, eki bala. Atalar qartaň, baldar orta yaştan oğup kılgan. Bol baratkan orta yaştagı baldardın ekönün teň janındagy kara atalary gezeginde bardar kişilerle. Ekö teň kommunist bolça. Birösi raykomda instruktor bu başkası baytır. Bir balaketinde işteçi. Ekinçisinin atası bolsa kolhozda parktor kele. Ekö teň o jogorku jaktan çoçup, balasyny oturguzdy degen parçalyk jaladan korkup, oşu baldarın, oşul ustanın öýüne alıp gelip, oň boğun köp okat menen taştap getişken. Usta özü ırımda barın bütürgenen çoňdardyň koluna salyp bergen. Emi bul ekönün oşondagy kommunizmde kurça atalary da molda bolup, bul alal, bul aram dep mesele aýdyp oturat. Kez-kez dawatka da çykyp kalat. Oşonda ustanyň koluna baldaryn tapşyrgan eski kommunist emki moldalar da 10 günдөй aktuzun tatkan eki bala da mintep, ata uğruna atalık paryzyny atkaryp alal degen adamdyn janынан jirkeni ötüp ketdi. Usta atalyp, usta dankı menen dalayga jetken bu kişinin işin giyin vraçlar bütürüp kaldı. Adamlar eskinin kaldığı da ustanı çakırıp ay koydu. Tügül ana çocuk keser dep şıldıngdap karagandarda tavıldı. Oşonda al el kıynalbay tapsın üçün kalp bile açıp algan çaştaraçkanasını japbay, ötkön getkendin çaçını alığı menen alektendi. Kandike menen bara çaç aldırgandar da bu kişige kim kattığı olup, akırı barıp günüge gelse, biri köye gelip, gelbese jok, bekerçiler az-azdan arak işçü jayga aylandırıp, soňda özü de kanty olar garalaşıp ketkeni bilbey kaldı. Bagat göröt degen baldары da kommersant bolçubuz dep bir görüge tentip jogaldy. Namaz köýler saarkı namazdan kaytdy. Halar arykda jany çygyp atkan ustany görbömüş bolup, ıldyky göçödögi ölgön jerge göz görsötүү üçin ötüp kete berdi. Ustaga erten gelişet.